Kacarita mentiwas anak Loklaro ane kanistang teken anak kisuge ane kaginane dadi rentenir. Ieu maro kalaina teken somahne mati dani ngubuhang panak Lukmuani ada dua. Aduh Dewa Ratu, dadi jaglasaryo sumah titiang ngalin, kene lantas dani irago pedidian, kengke nang ngubuh piana. Sing ado apa? Nuhun tu sampine, muah ado ubuan celeng, muah siap kurungan, makejang subo ado lakal beliang bas, Ratu dadi kene swecan widine. Jani ngelah lantas yoga ginan ngalih sang ke tengah halase pangpayu panahne medaran sakewalo yo ngelah pisago anak sugih Dewa Ratu ngelah pipis liung mas tuh Jani ede ngangod demang mamer-mamerang mas menghina na ale lacur kitu yen solah pisagane. Melah pisago madan Bu Agus tadi rentenil sing bani rago singgah dia umahne wereh jahat ini kadang lakar milih pipis subo tawang hirago lacur jani kang wang yo ajap pianap ke ngalih gae kang wang ngalih gayane kewahan bedik. Jani anak di deso setato iri teken irago tepuk ko irago ngangon mas kadeno aluh planik sejati ini sengado jelmo lacur jelmo malas mulo bumanti jelmo belog malas senyak ngalih gai kengkenang bisa suge Mentiwas ngabo danyuk jumah men suge ngidih api wireh korekne belusan masa hujan-hujan. Bu Agus, tiang ide happy dek Bu Agus, tolongin ya tiang Bu Agus. Aduh, jak sing lak ahti masan Jani ngide happy gumi sebo maju nak ngangon kompor gas kalingan basnyen api gen nung ngide kengken ya di jelemo. Aduh, ngajang sajan ngai. Jang malu ada nyuh itu, jang malu urine mon kejap mi urine yo. Yenan kene bahaya gaya bertawang canggih sing lah bas orire ya malu tutur ngayon nenan maruna ini di negara malu dini si cang malu te kene nah bin manipuan yang cainya ngalih uban ngalih kutu yang nyak panyak cawet muda tuang jak bang jambu cibas gitu nyen mentiwas halo cile gaya padang gencik mau mai cana liu ngalah bas pang tawang ci kalau sing ngedi nguluk kini nah yang masau nyen sing sajo tagih cang bin bas cange gitu nyen pangerki ci. Suk semua Bu Agus, kayaknya cang main ben Bu Agus. Nah, Jani mau benyi mulih, mau boman itu ngalih api di kompor cange, itu un panaknya bawa kentol jumah tuh, kayaknya bahaya bas. Ya jangan di jelemo, ado kan jelemo kene nunggu mi bawa maju, jak api ide ho liwat lah cura di jelemo, yang suboda nyak saja nili dini ngalih bas kerago sing kengken. Kiwalo kito tuyuh dasarane yin sing yo tuyuh kengken lagi bas ulian alo yin ngalih uluk memelog gitu dia ketagih ya bin base pangtawan nas makan tau kadung rago orang apa mekilit yin pahis masih Di desane menagos mulok keloktah pait mekilit nak sugih demen pamer. Bu Agus, jani jangan galah mumpung sing kalah sing ngalisan. Bahas jangan telah masih kone payu ngalih uban, ajak ngalih kutu, jani Bu Agus. subuh orang cang sekan nyenah yin ngalih gaya si cang sih nggak nguluk sekan ngibu mau gaya bisa tagih cang bahasa buin ini sing bisa ngalih gaya memelog nih. Mentiwas sekebesik niltil ngejuk kutu muah ngabut ubane menagos bereh menagos mulo jak lemok keloktah cayowet maruda di anak sugih. Bu Agus, nebo milah leh jang uban Bu Agus itu. Lekang ini lekau nih jak telah bot kutu kita masih tekan kertaluk ini semua. Bu cuma sampai Agus betawang jang Bu Agus nak mulo jengkek Bu Agus. Do na anyiliunan mungi mo gay nyena sinawang cang jegeg mulo cang jegeg guling pidan
Awak yang penting cang jaget ngis bung cang jaget tagi sang bahasa nyen. Gitu na beno sekan ngi boe. Yang nak mulu ke deso mulu tawa cang jaget. Di subane sud ngalih kupu lantas mentiwas bang ubas teken min suge. Aduh, agak masih manbas tuang besi. Ada bubuh yang ajak kini ke yang singketo kudyang lani boken ajak nisto. Aduh, masih man mumuloh yang ngejok huktu meranang masih. Go pesan kena neyong mentiwas manbas jadi maroyo ngayeh anget malu maro lantas lepulang ngebas ne ditu dipayuk nih. Nanging lacur maro min suge utawi Bu Agus mesulo jagnu tepukino ada uban disirah nepih pedih basang nih. Ne menyak subo ilmu blog sing bisa ngalih gai tilah nukutu aja uban itu. Apo ya gai ne kudo ya karena lahang pes yang nyumul karena boka salon ne buin sahajan jak momo col ya ragona kini nah kinang nyine apo nang habonyi busandu kal tagih sang jani asin bunyi lacur asin bunyi blog solah ngali gai mekajan sing kena bunyi ngali uban gen sing bisa deh kau alih cang tagih cang basal jani pambung nyi mubuh kene goban yang benah bunyi dek. Kemah dari anak lacur. Sud muntong ling me do sebut jamak sing seduk nen me. Kene subuh nyeningin dari anak tiwas nak campahan atau ken pisagane. Yen kene unu keme mela keluas kala sening alih kayu buin cening inget tangen anteng ragan cening imagae. Jengah basang nemen tiwas man mungi jelek-jelek buko kitu dihina tegen memen suge utawi Bu Agus. Lantas ia mecelap ke tengah alase joh pesan kalaino panakne jumah ketemu lantas ia teken ado kidang tung kejuk ia nepukin kidangan tu wireh kidangan tu bisa memungi caro manuso. Manuso dadi len sumitan caine apo alih cai main ke tengah alase ne alas wayah awakin awang sebuah kena hang cai sinah cai jelmoh kewah kene nah awakin nyidang yang nulung yang buka cai ne buinjep seluk git awake ditu sebelah karado ane bang awake teken cai. Po bles pesumas liu sajan oli jid kidange tu mekrano mentiwas perjani sugih. Mentiwas perdel-del awak nebek misi mas, misi kalung, misi gelang, subeng, ngeronyoh. Umah ne masih melah sajane. Ditu lantas dingeh teken memen sugih sing trimo yang nepukin entu. Mentiwas dije nyiman kekene kesugian perjani. Sing adoleran pasti subo nyilih ne utawi nyunal ne ngadap ibu ne dijo nyiman en sing keto bisonya masih ngelah pesugian bu bererong nyi kengken nyai nganicang. Bu Agus dong awag-awag nyenuhin icang nak mandi tengah halasi. Padahal ngeteken kidang itu cang dosang banget cang idin masene pesuli dijit ne. Jengah Menagos nak mulo sing dari kalahan milu masih yen huteng mentiwas jani ke tengah halasi apang sing kalah ngeteken mentiwas. Aduh Tulung ini jawab icang kidang, icang cing medar cang lacur kidang, bang cang ide mas kidang, lek kelung sebuah cang sing lapo, bang kidang cang itu kidang, cang sing lapo kidang, lacur cang kidang sing kidang medar, olasin jawab kidang, aku lasin, bang kidang cang hidup.
Nah, yan yang keto hidupnya ini awakin asing dari cupar teken manusia. Sake walo nyen benjap apa aja pesungin oleh digit akene ditu selok nyen ditu maroy lakarnya iman apa aja pesu. Lumugi nyen mas mo gelontongan pesu ditu nyen abo mulih lan sastitud sing dadi nyen nyai seraka. Beh, boyo jo mas ane pesu, tai pesu buko kati lantas men sugih utawi Bu Agus uya tain kidang. Aduh, keto masih emplai bangu kemomai mekenjang pas tain itu kenepai de lantas yo kemomai ko kekete kebatan kayu-kayu ne ke pangkung ne keto masih abana ko abeng-abenge lantas babak beluru yo memen cude pesu getih set-set awak ngado. Tolong, tolong, tolongin tiang jero, tolongin. Dadi kenuang jero. Aduh, kapok tiang jero. Tolongin tiang jero. Keto mula penalin na yan irago dadi anak sugih somo.